Dodo, wafika kuseni nje kwenze njani? Sokulomonakalo la. Monakalo futhi? Sokulomonakalo la kusala into enhle la. Indawo kwenze njani? Akuhlale phansi lapha ngizwe ukuthi uyinokuthatha indawo. Awu, futhi. Alright ke. Awujo wenze njani? Sokulomonakalo lapha. Monakalo futhi. Endlini kaMayihlalile. Futhi. Kugqekeziwe baba. Bathethe yonke into, akusela lutho soku empty. Ngithole kukhamisile nje. Ngithe ngizolitshela. Into esizayithini le? Uma moyo layo ubelaphi kuseni ezonyibikela ngalolu dawo. Yazi into kaMayihlalela leyo yazi. Angazi ukuthi senze njani ngoba ngamtshela mina ukuthi kayenze abuye ezokhangela umuzi wakhe ngoba kula muntu okhangele. Kunzima sibili ukuthi abantu bananzelela ukuthi ukuhlala isikhathi eside kungela muntu lapha emzini wakhe. Ya, kusho ukuthi ukhona umuntu okade lokho ephosa phosilihle. Bathethe yonke into sibili akula lutho endlini. Kuchaya umoya sibili bathethe yonke into. Akulanto abayichile. Hey. Manje njengomngane wakhe phela wona umuntu omaziyo kungcono ukuthi phela wena ubone ukuthi uyamthinta umazise ngalokho. Inamba zakhe ngilazo sobhuku kodwa ngeke ngiphunga ufonela umuntu nje ngimtshela ngezomuzi wakhe. Hayi ungcono ukwenze lokho ngoba uyabona sokumoshakela. Ithi simfonele sibili ngoba la uhlala isikhathi eside engekho sibili. Ifoni ngilayo lapho uthi ngikunike lo. Mina ngila phone sobhuku. Nazi umthinte. Lo ndoda angeke ehlala isikhathi eside kangaka. Simfonele sibili. La uhlala isikhathi eside ngabuye emzini wakhe azokhangela ukuthi kunjani shu. Futhi yazi ngazi ukuthi abanye abantu bacabanga kanjani. Ayinhle yakho ingane yahlupha. Awubulo kuyizama. Akusela lutho endlini. Ngaso kuphambansekile sibili. Into esizayithini ke le manje? Angisela ngani khona. Akuyizama. Hayithi ngomene bekwazi nje. Hayi network yakho la yehluphayo kusophu. Akuzama ukusukuma uyiphenda phela. Network yakho ingani yahlupha le. Kodwa ngani ngiyamthola. Hayi isingene. Hello. Ngumadlodlo lo. Uthi ufuna bani? Bengicela uMayihlalela. Umahlalela. Oh. Okay. Emahlalela. Na abantu bakho. Hey, ungalokhu ufika ukufonisa abantu la efonini yami man. Ngangifuni le nto leyo man. Yes. Hello. Yeah. Ayifuni le nto leyo. Hello. Umayihlalela. Ubani Madlodlo? Yebo baba. Kunjani? Ni. Lapha sokunomonakalo lapha. Yeah? Emzini wakho baba sokugqekeziwe. Into yanini yona le? Yangiyezwe ya. Hayi okuningi ngikhuluma lo sobhuku. Njoba sengikutshelile. Bathethe yonke into sibili. Nangu usobhuku. Okay, wathi ngikhulume naye. Hello. Kunjani ndoda? Yebo sokulinjani da? Kanti usuhamba uthi nya. Yebo ngiyakuzwa sobhuku. Njengoba sitho nje uMadlodlo. Ngiyakuzwa. Hayi yenza ufike eduzane. Ya but mdala manje ngengikwanisa ukuthi ngibuye kadesi yana. Hayi ngiyakuzwa lokho kwemali lokho ngiyakuzwa. Izwa mdala but manje bathethe konke vela akulalo. Hayi ukuthi sikhuluma okuningi ukuthi kutshontshweni uhambe njani ukuthi sicabangela ubani. Hayi into esingeke siyenze le kufuna wena ukhona mnikazi wezinto. Hayi vele ngabona izinto ade senzakala ngabe ukuthi ngihlola. Sesizabona ngawo. Ya ngiyalizwa. Alright bye bye. Alright mdala ngiyabona. Alright. Doda lethi phone. Dala ngikhuza ukuthi ungalokhu utshela labantu bafonele efonini yami. Mina unkosikazi usayizwa le nto lela la endlini. Uzathi unkosikazi wami balokhu ezwa le ndaba efana nalezi. Abantu balokhu bafonelana efonini yami efonini la. Angizifundi le nto leyo. Badala ukutshontshiwe yini bro? Ugqekeziwe. Umadlodlo labafuna belisuphu. Ugqekeziwe. Ngavela ngisakwazi nasomela ukumbiyele ekhaya. Mina ubuyele ekhaya vele. Ayikho lento yakho utshela abantu balokhu bafonele efonini yami ukhulumise nabantu.
labantu laba yes sis yini lento oyenzayo ayifunele unkosikazi wami uzawuzwa lapha kathi uzawuthini sokusiqabana unkosikazi wami sokusiqabana uzwile manje umuzwa wami ugqekeziwe sengikutshela njengomfowethu kumele ukuthi uwethe ugqekeziwe ngiyakutshela ukuthi ugqekeziwe ndoda umuzwa wami abatshontshile batshontsha konke lembuzi vele ngabona mina umhlolo pastor ngixoxa kodwa ungaloku utshela abantu ukuthi bafonele la kimi efonini yami inamba yakho vele balayo inamba engayisebenzisa ngisuka mina sizwe angakutshela ayifuneki lento leyo utshezo ukuthi ukhalisane namba for button ngantshile no ngiyakhalisana nawe kodwa le foni yami akuseyakho ukuthi awuhleza usebenza ujaza umalalela nje uloku uhlezi ufuna ukusebenzisana nefoni yami la yes no unkosikazi wami uyalwa la endlini siyaqabana la endlini siqabaniswa uwe ngaso sonke isikhathi siqabaniswa uwe no bafoma ukuhlupa ngcono udingele imali zami lento lena hayi ngcono udingele imali makuhle hayi doda hayi ngoba lento le vela ngeke isebenze no hayi beluhambe ifoni le ngakwazi wonke umuntu ekhabalayo so bafonela mina ngilafoni kumele bafonele kuhle into le ungathi uyibhekisa kahle yonke bekuyimhlolo upastor ungixoxe kabuhlungu last week kanti ubona upastor bekunjani ngixoxe njenge njalo upastor basho manje laba bafuna ngicabangele manje usuthini hayi bafunga mina ungamtshela you must stop it you must stop it ukuthi usebenzisane nefoni